Musacha bi miaka ya igatua nanyu ometo mukungu. Keranyu ometo mukungu yo galengo mukanye kusana. Nenjera lego BF igalego BF na mukungu bwata masikani. Maide abakungu mbaro chitabauti. Mukungu naro kale nyumba na bakubeke simyo igosa kabisa TikTok igo zete TikTok pi. Ebwa togete kabisa. Igongo musaja ta yonse icho na bana ambayo kerokende baje skuru yuko tu kwa nyumba meweka simu pale vizuri manya kuigo sa TikTok wakumia hande mbaro ere simu yae no go chat guo kakabwate simu yuko pale Facebook yuko WhatsApp yuko X yani ere gasi yae no mutalibu mutandao abande mbale hata simu yake ikumbuki asa irutira akumbuki Wogasagasia kuna kokoranka maruchira katicha aliye maruchire kolete ngomba maji mara ndio huyu ameenda kufanya hii bona bo wage simierete no enero manyeta ikumanyasi nyoleti tanyi bakura nya kuri umuntu ngakira ngo ngiwa siko buga kurukoranji na ndi toge inge silent bono mo igo itukiri simiti kuratuka bona tatu mungwano yo mukaye kali ngibo masikani kerongo kwano mamo kungu masikani tima yeti osomu kungu gobeka chirongi gona bata masikani chirongi nji bata mamacho Jirong ego di bend long kia bege. Okay, ono musubati bono go dress chigancho buya ne chiskate chiri chintambe chemasikani osibekere bikia yebuya ne tukia ekami neta komina buya magutaro na bagwe agu eti na kalisi na bagwe yakaigara kiniale kagwaida you see kitu kama hiyo ono musaja lenda kama mwanamke wa heshima sana wana ro vasati ni mukungu chaka go chenji taratibu kiuma daja nkia chenjire tibo musubati yesimi abwate mulika mwisi musajo jakoranga ntu aro mukungu wa masikani lesimati ngenje na ndebwe bwelitete acha kutwale simbi ngenje tigamoletere na njoro bara ruaye ga igo mukungu mukungu atwale simbi rubara ba minto nere agokune kiara akamwire kerenge ngao kumbe umopromote libono korwa junior secondary osoire senior secondary bona roji university bana mukungu yaga akegere simili taratibu kale junior secondary akaikira senior secondary akanyegera buya kabisa akasoa university kale university akana kwegere simili taratibu agaja akagraduate sime bono kama ite Twitter yani X igama ite Instagram ama ite TikTok buya Facebook wanaijua vizuri ama ite gosenga kimoko eroka kero tari kutumeka data igore modi kiole ole free uko free modi sijui free modi inafanya aje yani haina itaki data oro wale kunyeba chinsa gete kokoro kwesiminga titi yani chi message kuna so umukungu ora basade ndakachaka guchinche taratibu chifomire cha enyombe kerege ntuke kachaka guchinche kiupya musacho kweboli tatankie kebono kegenderete kitata kegenderete inkiwose musacho kumulinga nki nyanchirangi kiabe dali yakuruko nyanchirangi kiabe ngakibona kwabete iga nikona wachi inki giakobereire ngaya yabono gatense yakire nesi minku andetera mbuyande nanje nimanyete bintu bigenderete bono tirangigose yangigose musacho kuwabonga bono nyanchira nichenko nyale kama tiyo mseto kumi bado nakupenda mimi niko tu hapa wake mukungu wachaka utola chi network wachaka wachenji musacho lioji wake sabu akateba hapana mukungu ya saro chibono ngo utola ali jingoli acharoke mwini tingu chaka manyora tange simiyo karusia ini akamata kara ira saka mulika mwisi kwa vile ubendo cheka onjero ko ngwali nembe onjero kale gocha kamura kamulika mwizi kamata bini sawa ningole yane basani mbale konyaro siria so mutandao andakaraba misi yake akaira na naenda akakanyeka acha kaliye basaka gole simu andakaira ndo wogi mabolia finally walimaliza kukosana saa hii wako pamoja njege ntomete dudos exposure musacho takwata machora muswati wesimi I think
oibonera omusubati bono ene tabia yae bono bulungi chinchara bono nari agisokirwe kabisa ene tabia ene yae bono nebi ndeka mne bono babingo kolekana bire ndiko kolekana bire oibona omusubati oibona orogetie tabia yae oinere eli ene alenge pretend onere abantu bali bakugurwa esimi mundu ari bwate esimi boniga ora mwakire boniga esimi tabwata acha kubwata saa 12 amara tempo na re mystical asenge ncho program team itukurigi mamete na ntetembo kenkole ABCD ga akanya nyuru muswati ole TikTok ole Facebook baka Instagram ole kirasa ndio ole baka IG amedo baka IG nero Instagram kabisa kuna shida kazi ipo kuna shida kubwa umede mundu ngo bangwe swali gali aya abindu mbutanya te yumongi nogo lakini omundu gali amate yumete anse ko mo describe o irritation yae lakini ato monto mobe no mobe mbona gutine ki mundu mobe ne moti guika chero ki ubugai na ire geta biko kesoke ekoso mori miaka itatu oikeso mori ase gantu getiga wike mo bono uinere omate etabiyo boba ije bokurunse nabo begetare nabo benyombere cement ri floor wikabwate igoro wikabwate consistency igo musubati onde bwensi egentara bega gukora na bere egetambe kumanya omusubati osobwate nere ose omonto musomong'ino omore nere lakini as time goes by ndio lazima utamjua na embweria gosokia inere bono tigane yari kwe motimega na benga gerota ite kumanya omonto burungi kini kiayo musubati burungi muone akitoka bafu kwanza dia bukira gosabukire mambe mapema liribone kene kikini kiayo kine tigane bine bire para tigane bine bire para ebini biri moteya seke olige lichimpoto abonyora ka mo kimbio double black bintu mbere metwa kuya kali yamoros lakini ende umuntu nyote tukumanya my time lazima umanye ne tabia yera soki as time goes by oinere alafu chitabinchiro cy'umukungu ange isatu ugocha gukimanya kero abana bakiri skuru basomire bakurira mwategere nande nere muri nere kabisa buno mungina no mwaka lakini entonkelie kebe ande nchiti yangu ane entonkelie kebe onyo mukungu o maita mangana Instagram yani kera asen wale ya kera chinsa nwale ya sesimi bake gasi okongere wike okongere amene pressure wike kine du onyo no nyu mwesi girlfriend yao every time no ale TikTok every time no Facebook every time no ale Twitter no ale Instagram eyungo yo karo no wate ke barua kazi ipo